차가 이길 것 같은데. But this doya, the chicken, she delicious. Tatandang zu room changma su sahi bed wala chala yu mangboru changma tun sahi changma changya su tatashi thana thulo tuere sha tatandang zu diwali rutu de raudi paraga ke dan re ke chhod raudi ke mya su tatandang zu posting in phajo sar sha da ta changma tujo sar sha yi ani shote la changma chi sha su ta bed de dang andang zo hapta chek ship che dura nyao nya sa ko raudi bed de and shigyo mare ine bed de changma tongba su sare phagi ji kapur de changma tongba su sare ta packing mang chila ni ta chega sa sare ta thana an changma chara ta ta singara ni ga yu thang che sung ni de shila dan lain ba la lia cha sa sung lain ba ga ta hello changmala welcome back to my YouTube channel ani tharing dela thanara nga lia chasya tharing sangi mare ani mand en lang zo khung sin yo mara ani ngan zo mand en la room nge vlog tangi zo hagu re nga room ship chi ani ta mand en la tari sumjo sumso ji lang china room tongba so orte ine ta tari sumjo sumso ji lang zo lega yu mongboria anu dinga tari ni sum la khung sile khungselane ngara day off dire chik day off re chik khasin diwali modela ngala draw di je off re mani ran zuta da chala sangma packing sangma ready martara ani khasin ngajungi mangi sumnge langa jo packing cha chizai baya an thandang jo packing ta tharinga khajelna bed ngaju bed this shige jiraya anu di shik ani thadde chala mongbu dai tingi chigo ani ta tashi legan lesumo ugenza an le disha hello just le me बताती हूँ लोग तो ये को क्लब का नहीं है नो हाँ नहीं तो नहीं Ini sudah lagi box di bawah ni. Ship cherries ta di sangma tongba chajare ani di gang tongba chajare cupboard na tholo di slare TV lagba khidrei ani di cupboard di khanda ajre ani suitcase ni sumyore unbox and do this pack che di yawon china roll chin khidre tara di ne jo ta inrang khidre shego di de shilana cha shala sra ni jo khindre me lasya ndra re thapjang chala sangi pack che re tishla thapjang sama sinisha सेलिब्रिटी है ani de tishla gi the guest of the na pack chisu
아니 nga 상주주디 둘 아이 참 많아 돼도야 nga 상주주가 짱마신 다 이제 finally bed 이제 그렇게 키려래 bed이다 이게 뭐하니? 이게 마트에 있지. 근데 마스탕도 마 자설다 된다. 근데 태양은 저야 베드 간데 키우고 숨어서 짜인데도 짜인데 간데 키로 짜인데로 들어서 빨랑디야 야고 깨리 머신아도 아저씨 잘 빨랑디 야고 킨 마르나 빨랑 트러더리시 대시 갈리 얘기네요 이게 되니시 데베트 palang sangma tongba series hana jok nga khala sudiran teslai da parda da sangma mapa beres rat she dinang ha time be dinguni nga zu ya den dilu sar da den dingi ma zu de roll chin dinang hiller ya dinang zu khalu do tawra di do onar ring bushna halu da tesla nga zu ya ta tesla de she ya da ta di box di khara तो बहुत नाम लो चला शाल उसारे रा दी पैकिंग था जो दिरे बॉक्स दिल मंगुश था दे ट्रेडिशन शायरे बॉक्स दिजु तोंबा रे ये आज ये यूनिक्लो निकी रे यूनिक्लो खिल्ले रा देशे जो तोंबा दिचिक था बॉक्स चिक नी सुम शिंगा ठुक द दिन सांग मनालाया चला थापजांग चला सांजु ठुंगा चला अन पर्दा जुलहाजो अनि this चला छिंजिल हायो जाउन लुरेस रादशे कले हासो त सेइङ अझ शिव छेरा शिव छिङे मिले ओरे ठोदो दो ओरे ओस्तु खालास या थां जुला थापजांग जांगमा सोरे थापजांग वा दि जांगमा सुजरे दशि थापजांग जांगमा दि छिजस्रा थां जु खरा थालिङ चला दान जु युखेरिया थौदि di last re di part last in shamba sangma sasra sangju thuwa da sangma su sai chala yu mung wa ma na the go since the go kale khazo guys sangju de ta kabur di da khanda jire rang ju bed di sai bed di khandi hu na hang must bed ka ji piece ta de da ju palang te shin nya disha चला यार टाप मत दे यू मंगु दा दी बेड के पीस चिक दिल हा दा दी रेस था बॉक्स संग म दे दा बॉक्स यू मंग बोरता बॉक्स मंगु प्योरे संग म छसो अन देखिङि कुरा मंग थे शुगे संग म या लांग रांग खिङि जुखिन द्रेइ खिङि यू मंगु खसि यू छागब शु रा था यू अन छसो दा किचन fridge has the fridge sang ma sel hasha fridge sang jang ma sei ta fridge nang ma sin chala da mer ra fridge lo kon shai ande nga thap jang ma se sei thap jang chin ju shma shmer de thap jang ma tu sei cha di da khang da ho ran ju ta chala dis lai ro de sang back chai ani di sang khin dre re an jo kon thang ma disconnect chi re छामा टु चाहिँ त लास्ट चला छामा और छामा छिरा सिलिन्डर दिशायो अनि ब्याग त छामा ब्याग छ चाहिँ दिन ngara खिरा इन लापला दे दो अनि त चला छामा शिव छिजरा अनि अंगे जि छामा सोले इन देला रादिसे ओके बाय थाउ छिसु ससंगी त ngजु संगी शिव छेरे Teng hun chu juice li restaurant no di sang ma chala khin re khuju maleng la nga ju shogi breakfast nga breakfast sa nga ju kura din ju khingi ju yu go dre thang meng la khingi ju yu ani and shift start re good morning tang ju den ya ju chai ani dashi lagi de la ju aro sha da aro de ju pack chi 저 아로 이슬라 백치리샤
자, 나 혼자리 난 한달래 내 차진도. चला तीस लास्ट दिन जो रोदा अंडे डंबल जो बॉक्स नांदा ना जिगो छोड़ो आया वो दिन जो लगता है कि रो समझो ready to shift ये लाला की माँ जो रूम दे चाला शिफ्ट किया रहा है ना उन्हें साइकिल दिखा के रही साइकिल वाला वाला शिफ्ट किया दिखा लगा रूम संग चंगा चसो कल चलेगा आपको अगर 500 वोल्ट कल दे देगा हाँ अब शीशा लेके आना फिर 500 रुपये आपके लिए ठीक है क्योंकि अभी एक पेटीएम में भेजना है मुझे पेटीएम में नहीं कोई बात नहीं हाँ तो तुम काम करते हैं नीचे चले जाओ नीचे चले जाओ हाँ और ये चीज आपको और ले जाओ मगर आपको दोबारा आपका भी नीचे लेके आना है ता जो भैया शीशा तेरी खाना ना शेवो दितिस छादो आया उन्हें जो तुम नीचे दले बाको टेवले सु रूम पर तो मजा सु दिशलांग जो लोंगी स्टेप था 100 था 100 दा यहाँ को अगर खाना देंगे नहीं खाना यहाँ को जियो जिया हाँ उन्हीं के सब चुन था तो हाँ रे पचान दे चुंजी पचान ये चुंजी रो हाँ तो बाबा ले रूम दिला बाबा दिंग अंजु कपूर दिंग अंजु जुमारे डीबी अंजु जुमारे थदी खाना जर वो दिखिरे में अंजु दी डेकोरेट किया दी शादा खाइने मशीन अंजु दिल चंगा सो आज ले ही दिला अनु दी वो दी थाना मारे अंजु खाला सारो अंदर से नहीं यूट्यूब लाइन बाय रला दानी सांगमला सांगमला लगता है तो तुझे ना अंजु कले यू खसरा मंगा तो ये पांच इसकी थाला ये तो कुछ साथ मशीन ना छपची क्या ना तो शिरो इसकी अंजु जो देवुन मुझे ओके सांगमलानी बाय जमानी नेक्स्ट करे रूम सा दिला जोगो जेयों बाय I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.